Ya. Tapi saya tak baca macam boleh lah. Kena belajar orang lagu macam mana. Okey, tak apa terus. Tak apa, yang penting makhraj ni bukan lagunya. Makhraj dan tajwid. Okey, terus. Wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bidhatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusyur. Okey, baik. Saya rasa kalau terus sambung tu, InsyaAllah